nicyo cyaturetse. Abakuru okorwa mu kampani rukora amajuta go kwesiga Movit Products bebembire Allen Arnitwe, Collins Mucunguzi hamwe na Wycliffe Turnawe nibo bakora abakozi batayi babo umuhururu yo kuyonja katare ka Koranorya mu division ya Mbarara City North omurembo rwa Mbarara. Abantu bajang no mucwe gwabo okoragana n'abantu ba burijo okubasyaho buhereza. Ka company twine programs za Blunt Kwanzi esitubandukora mu communities. So a community in Bushazire to support it. Twine no kutaro no gukora nabo other regions. Konkaka nabo nikoka tujiromusha this time round to kirango tuza celebrating ekinguru cyo muziki ekirabikira kacheka movite ekinguru cyo muziki yakibandiza hano ya no celebrating emyaka 26 yakibandiza hano yambara kandi yo area yito izumuto operate ngiramu so abantu bambara ntwe nakubasima munonga abo kugira ngo mutuhagire munonga timbara yonka ni ka Southwestern Uganda yona muri Mbarara za Bushenyi, so all the districts is around here twena kubasima munonga. Ohireho kuyonja katare aba Movit bahereza y'ibintu ebiruko ba miliyoni 15 ebyagaburwa abashubuzi kandi abashubuzi basima. Abo kuja kwanyu turetera uyonjo mu katare kitu tubonereza katare kitu no turetera ebintu byo kubasa kukozesa kasinde basabuni sanitizer ebyeyerezo kimwe cyone cyo kubasa gukora biyonjo ahamagaraga abantu ageza aho munonga amazima ninde wo buyonjo bariwe bakorora kimwe akatare kona kakarufahire umufurege yigire weni nda Movit mazima yakora ikintu cy'amani akatare kitwakora norya akabire kabonire ukitwe kabakazi Movit nekorebi erukwetekatechero kujaguze myaka 26 aharwa mukagoru orwebero mwenda omukivuru ekyesirwe ekihoro ky'omuziki ekitebekanisibwe okubaha kishayi kachika gasha kwa Ram Edwin.